cyangwa nako iri inyuma yaho nyuma y'itariki ya 19 nta gihindutse kuko n'umukino wagihura n'ibizazane byo kugenda wimurwa kubera APR birumvikana ari marushanwa nyafrika bitagombaga gukina kandi bigahurirana bigenda bihinduka. Uyu mukino rero Premier League na Ferwafa bari kuri gahunda iri ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 sofa ubu ngubu tuvugana ni shehe witeguye kwakira APR ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 yego, ariko uyu mukino ushobora kujyanwa inyuma y'iyo tariki kubera ekipe y'igihugu. Ekipe y'igihugu y'u Rwanda iri mu majonjora y'igikombe cy'Afrika kiza amajonjora arangira mu kwezi kwa 11 twakinye imikino 2 ejo bundi. Mu kwezi kwa 10 u Rwanda ruramenya niba ekipe ruzahura nayo mu jonjora ry'ibanze cyangwa irya kabiri ryo kwerekeza mu imikino ya CHAN nayo yaje. So ayo majonjora abiri rero ashobora gutuma uyu mukino n'imwe n'indi mikino ya champion imwe ikomeza kwigizwa inyuma, harimo niyo classico ihuza Rayon Sport na ekipe ya APR. Information zihari nuko muri no weekend journée irakinwa nk'ibisanzwe kuwa mbere abakinnyi barahita batangira camp bamaze no guhamagarwa aba AFCON qualifiers ikipe y'igihugu nkuru ya mbere kuwa mbere bajye muri camp bitegura imikino 2 ya Benin uzabera Abidjan n'uzabera i Kigali tariki ya 7 n'itariki ya 15. Nyuma rero ikipe y'igihugu imaze kuva muri AFCON qualifiers umutoza arifuza kuba yakongera guhamagara noneho ekipe ya CHAN nayo afite imikino hagati y'itariki ya 24 n'itariki ya 25 z'ukwezi kwa 10. So rero akibazwa rero Lucas yuko wa mukino w'itariki ya 19 w'ukwezi kwa 10 uhuza Rayon Sport na APR nawe ushobora kubigenderamo ukaba wakongera ukegezwa inyuma. Izo ni information ariko ntago byari byemezwa neza official kuko u Rwanda ruramenya kuva mu cyumweru gitaha niba rukina ijonjora ry'ibanze rya CHAN cyangwa u Rwanda rukina ijonjora rya kabiri. Amahirwe hari nayaye u Rwanda rukinya ijonjora rya kabiri rya CHAN umukino ku tariki 19 wakina. Ariko u Rwanda nirubimenya ko ruzakina ijonjora ry'ibanze kandi amahirwe menshi dushobora kuzakina ijonjora ry'ibanze rya CHAN. Tumaze iminsi twitwara neza muri CHAN. Umukino wa classic ntago tuyiheruka. Ahubwo ikintu cyahindutsemo classic ishobora kwigizwa inyuma none. Ejo bundi kuwa mbere Nairobi nyuma ya executive committee meeting yahabiriye ya CAF nibwo umunyakameruni witwa Seydou Bombo Njoya ni vice president wa 4 wa CAF akaba ari nawe ukuriye inama itegura kanama gategura CHAN ya 2025. Vice president bane wa vice president wa mbere ni umusenegale, vice president wa kabiri ni umujibusien, vice president wa gatatu ni Komore Mauritania wa kane rero no mu Cameroon. Azanye wa gatana hari umudamu Rwazifite batanu ngira ngo ari umudamu wo muri Komora hari nawe. Ahubwo nari nzi kuri abo muri Mauritania ari vice president wa kabiri. Niwe vice president wa kabiri. Ahmed Yahya akaza vice president wa mbere ni Augustin Senghor umunyasenegal. Wa kabiri ni Ahmed Yahya umunyamauritania. Wa gatatu ni Suleiman Hassan wa Beri umunyajibuti. Wa kane ni nyine ni umunyakamerun Seydou Bombo Njoya n'uyu turi kureba. Wa gatanu ni Kanizat Ibrahim ni umugore ukomoka muri Komori. Noneho akaza amambure rero barimo Fauzi Reika uyu arazwi cyane n'umunyamaroke ariko n'aba Amazone aba vice president aba vice president n'aba CAF abenshi babiri bari aba challenge ba president Motsepe yahise bafata uyu mukameruni niwe wayoboye comité de normalisation ya FECAFOOT mbere ko Samuel Tayobora bahise bamugira rero vice president bavuga ko bafitanya na malentende hagati yabo uyu nayo muri CAF. Hakaza rero n'abandi n'ibindi bikomerezwa bose babashakiye. Uyu ni ushinzwe CHAN ni ushinzwe cyane ba Majupinike babamo nk'abamambure aba Fauzi Reika hakaza ba Mama Tutule ni umunyamari n'abandi batandukanye. Uyu rero umunyakameruni niwe muyobozi wa CHAN mu vice president ba CAF niwe muyobozi wa CHAN. Akaba rero yaratangaje ko bafashe icyemezo cy'uko CHAN ibera mu gihugu cya Kenya, Tanzania ndetse n'igihugu cya Uganda. Bivuga ko East Africa already mu myanya 3 twabonaga
yo kujya muri shani yose East Africa irayifite. Uwo muvuno urimo uragenda ukorwa mbere ya AFCON, igihugu kigiye kwakira AFCON ukabona bagiye shani nko bupima kugira ngo kirusheho kwitegura. Imyanya 3 ubundi niyo East Africa yabonaga muri shani. None dufite ibihugu bitatu niyo tatu rero tangiye kunanira bizakira shani. Ariko kuko hasanzwe hari umwanya umwe uhabwa igihugu kizakira, East Africa bayongeye umwanya umwe. Urumva ugomba guhatanirwa n'ibihugu bingahe? Ugomba guhatanirwa n'ibihugu 7 bindi bisigaye byo muri East Africa. Karimo ibihugu bingahe za Ethiopia? Ibiteye impungenge ni Ethiopia na Sudan. Nibyo bihugu biteye impungenge kuko nibyo bijya bubona tike. Sudan yabashayibub. Nibyo bihugu biteye impungenge, Sudan na Ethiopia. Hakongeraho n'u Rwanda. Nibyo bihugu bitatu bisigayemo kuko ibyo bisanzwe bibona qualification ya shani. Niyo na bino bya Kenya, Uganda na Tanzania byaba birimo. Uwo mwanya umwe rero amajonjora yayo azatangira gushakishwa hirya no hino ku mugabane wa Afurika hagati ya tariki 25 na 27 z'ukwezi kwa 10. Hagati ya tariki mazingahe 25 na 27 niyo weekend ya mbere ya qualifiers za shani. Shani za umwaka utaha mu kwezi kwa 2. Bivuga ko rero u Rwanda ruramutse rukinnye round ya mbere ya qualifiers umukino wari kuba muri weekend ibanziriza iyo mikino rutegereje iki kugira ngo umenye ko iyo round ya mbere uzayikina? Hazabatombora mu kwezi kwa 10 ndumva ahita ikizirindwi z'ukwezi kwa 10 nibwo tuzamenya. Ni mu minsi iri imbere, ni kuwa mbere ngira ngo w'icyumweru gikurikiyeho nibwo tuzamenya uko amakipe azahura muri shani qualifiers. Umutoza w'ikipe y'igihugu rero bikavugwa ko ngo ahabwa ibyumweru 2 byo kwitegura. Biramutse rero u Rwanda rukinnye qualifiers za mbere hamwe na za Somalia na za Djibouti na za Burundi na za Sudan na za Ethiopia, ngo match ya Rayon Sport na APR harya ni game imwe yakurwaho. Qualification ya CHAN no gutombora mu gakina rere tour. Mukina rere tour bivuze ngo arava mu bakuru ahita akomeza muri CHAN. Natombora round ya mbere akomeza na CHAN. Bisobanura nicyo byabisobanura. Ubu ndashatse ubwo yanabahamagara, ubwo tomborera mutsibaye hashatse n'abandi yabahamagara. Gerero ahantu bakabarita ahantu mfitemo ikibazo na ahantu hamwe. Yego, ikipe y'igihugu rasambarema yabo buri gihe iba ndende. Simbibonye kuri Torsten, simbibonye no kuba musimbuye no kuba amashami nabandi. Ikipe y'igihugu usanga rasambarema yayo iba prolonge. Si ubwa mbere champion ihagaze. Icyo kibazo nyirango kuri aya meza nanda meza ataranavugurwa icyo kibazo tubyibaza inshuro nyinshi. So ku giti cyanjye rero ntago bintangaje, ahubwo kibazo buri wese yibaza birakwiye. Icyo cyo twakizabaho ariko kuri Torsten byaragabanutse ntago ari nka mbere. Ako desemena mu byumweru 2 nawe biracyahari, ariko biracyahari parce que FIFA window turabibona ntago buri gihe biba biprolonge. N'ubushize se byabaye prolonge, ubushize byabaye prolonge hagaritse champion. N'ubushize byabaye prolonge. Twebwe weekend biracyahari, nta gitangaza mbona, nta kintu yahinduye nawe no kuba yasimbuye na buri gihe birahari. Bivuze rero natwe tugomba kubimenyera ko iyo champion nyine oya ngo yarabisabye. No kuvuga ngo champion irakinwa muri no weekend tariki 28 bitasanzwe bihari. Reka tworohereza abantu dukurikiye kugira ngo babyumve. Tariki ya 27 ya 27 28 na 29 ni weekend tugiye kujyamo. Guhera ku wa gatanu tariki 27 kugeza ku 29 harakinwa umunsi wa gatanu wa champion. Amavubi arahamagarwa kuri uyu wa gatanu, nibwo liste yabo nta gihinditse irajya hanze. Bivuga ko umukino wo ku cyumweru abazakina ku cyumweru harimo Etincelle na APR ukirangira, kuko nka APR byanze bikunze nzi ko azaba arimo abakinnyi bahamagawe ku wa mbere tariki 30 bazatangira umwiherero, bazatajya muri camp. Iyo utangiye umwiherero bisobanuye ngo icyo cyumweru nta match nta yincana. Bivuga ko imikino ya champion ya tariki 5 na tariki 6 yakuweho nta mpamvu. Yakuweho nta mpamvu binayo ntizakinwa. Imikino ya tariki 5 n'esheshatu yakuweho kugira ngo umutoza w'igihugu akomeze, kugira ngo umutoza w'ikipe y'igihugu atangiye kampu mbere tariki 30. Ubundi yagomba gutangira kampu tariki 7. N'ibyumweru nibwo n'ibindi bihugu bizatangira kampu
kuki ibyo bihugu bizatangira kampi tariki 7 abakinnyi bategurirwa muri kompetisiyo rega ni shampiyona tariki 3 ibindi bihugu bazakina abandi tariki enye tariki 5 n'esheshatu bazakina shampiyona zirahari mu bindi bihugu hafi ya byose ibyo bintu ni bishya ntabwo ari bishya ariko kuko kuki umutoza w'ikipe y'igihugu ni umuco yasanze mu Rwanda nawe uramwavantaja nawe ahitamo kuwukomerezaho nta mikino ya shampiyona yari ipanzwe tariki enye 5 n'esheshatu nta mikino ya shampiyona yari ipanzwe tariki enye 5 n'esheshatu ikibazo nibaza ni kimwe kindi ko tuzi neza ko none iyo kompetisiyo ya D1 ifitwe na Rwanda Premier League bakorana bate kugira ngo badjusting ibyo bintu niba biteye ikibazo Rwanda Premier League yamaze kumenyeshwa karandiriye ya CAF na FIFA ni ukuvuga ngo niyo mpamvu kuko umutoza w'ikipe y'igihugu wasaba ibyumweru 2 mu gihe FIFA bagenera icyumweru uw'u Rwanda n'umwihariko asaba ibyumweru 2 iki cyumweru Rwanda Premier League ntago waba usarura ibigusumba ngo wemere ko bigutokoza buri gihe yanze kujya muri iyo ntambara iki cyumweru tariki enye 5 n'esheshatu Rwanda Premier League nta mikino yashyize no kuvuga ngo yakoze revise yego nta revised yakoze bajya gupanga karandiriye yabo yaha nta mikino bahashyize yego ahaje muri ari kibazo tariki 18 19 na 20 kuko shani yari yabuze abayakiriye imikino ya shani igomba kuba tariki 25 n'esheshatu na 27 umutoza w'ikipe y'igihugu kuko asanzwe asaba ibyumweru 2 biravuga ko nyuma y'umukino tuzakina n'ikipe y'igihugu ya Benin nabonye n'abasifuzi bagiye hanze tuzakina tariki 11 na zingahe 15 na 15 kuwa kabiri ubundi ni ukuvuga ngo tariki 15 abakinnyi bagomba guhita basubira mu maklabu yabo then weekend ya 18 19 na 20 bagakina champion kuko abakina hanze y'u Rwanda bo bazakina muri iyo weekend bivuga ko rero umutoza w'ikipe y'igihugu u Rwanda niruca muri round ya mbere iki cyumweru ntago ashobora kwemera ko abakinnyi bajya muri club zabo kubera ya gahunda yo gusaba ibyumweru 2 abakinnyi bazahita bajya muri lokale ya shani bategure match ya tariki 26 igihe u Rwanda rwakina round ya mbere kandi biri like ibyo bintu barabyumva biri likely ko twakina round ya mbere hasigaye ibihugu 7 bigomba gushaka tike imwe u Rwanda ntago duheruka muri shani iheruka nitwayigiyemo bivuga ko igihugu gifite Sudan igihugu gifite chance yo kuba cyaba exonere kuri round ya mbere ni Sudan ariko bondi so ubwo rero bivuga ko wa mukino w'itariki ya 19 Classico nawe ushobora kubigenderamo uzabigenderamo kesaswa icyumweru cya CHAN kesaswa icyumweru cya AFCON cyangwa se icyumweru cya FIFA qualifiers twebwe biba bidusaba ibyumweru 2 imbere yego ariko ahandi kenshi tubona bibasaba icyumweru kimwe bivuze ngo kira cyumweru kindi baba bakinye shampiyona rero ni ukubifata gutyo kuko byanga bikunda karandiriye igomba kuba peritiribe kubera iyo principe yashyizweho y'ibyumweru 2 imbere abatoza bo kurwego bivuze ngo kuri Rwanda Premier League rero muri kwa gucuruza kwayo uzi ko ifite n'umuterankunga wa televiziyo muganira mwadjusting iyo karandiriye mubona bidakwiye ngira ngo bo barayadjusting nibyo haje mudaheranwa tugiye na regulator barabyashe iyo principe wenda y'ibyumweru 2 ikazabakorije nawe ibi bizahoraho Rwanda Premier League ngiye mbona ahubwo icyo yakoze yarabyakiriye yemera ko ari uko nguko bigomba kugenda barabyadjustinze bahuza nabyo bo barabyakiriye abatoza bavuga ko bibabangamira ni ngombwa n'abayobozi b'amakipe abatoza bavuga ko bibabangamira ariko abayobozi b'amakipe banze iyo ntambara barebye bagasanga ntibayitsinda Ferwafa nta kundi babigenza nk'ubwo ugiye kureba ubwo nubwo bukene bagomba kubwongera kubera ko ayo ma equipe get correction akenshi tugunda kubigarukaho mutsinzi Ange kiri kibazo cy'imvune azabanzamo no mukino wa Benin uzabera muri Cote d'Ivoire siko bimeze inshallah afite match tariki 6 z'ukwezi kwa 10 saa 9:45 ahandi ni cyumweru ariko nuwango azaza muri lokale tariki 7 ntushobora kumubona mbere ya tariki 7 umunsi FIFA yatanze ariko mu Rwanda ahita bakarusho ka Ferwafa na ministeri kipe y'igihugu muyongera ikindi cyumweru cyo kwitega tuvuga mu Rwanda washo gusanga Tanzania nabari cyumweru kimwe na oya nahoze ndeba shampiyona zabo bazakina
nunise oya ahandi navuze Tanzania bagendera ku mategeko ya FIFA na CAF. sinzi impamvu twe bitunanira Twebwe mu Rwanda hahita umwihariko kurenzaho ikindi cyumweru. icyo rero nicyo kigarika iyo karandiriye Cyo kuza niyo mikino turimo baravuga ngo izasubukwa. Ubwo rero impamvu Nicyo byatangiye cyumweru kubarwa nyine. match uza Rayon Sport na APR ni match ni classique, ni match y'u Rwanda, ni match ikomeye abantu bose baba bahanze amaso, ariko bagatangira kubwira abafana ko nimubona tombara tariki 7 u Rwanda wenda rutombeye Somalia cyangwa Djibouti cyangwa South Sudan kuri ya principe ya desemene tukabona ko tuzakina muri weekend ya 25 na 27 match ya Rayon Sport muzahite muyibagirwa na APR tariki 19. kuri ya principe y'icumi by'umwe Umuntu yaragakubitira muri Rwanda Premier League. barabyemera bo Mwebwe ibyo bintu birashoboka. Haji Mudayiranwa ni umuyobozi wa Rwanda Premier League ku murongo wa telefone yaganira mugenzi wacu Tsenyuva Sidiki. Niba u Rwanda ruzajya muri eliminatoire za CHAN zigahita zitangira icyo gihe ntabwo yaba kubera ko izahita ikurikira match zero November kombi ariko niramuka itabaye ku itariki 19 izakinwa kuko ntacyo twabihinduyeho ntabwo twagiye kubireba ibyo twebwe ibyo tuzi ni uko izashyirwa kuri 19 icyo tuzi ni uko izagera ariko haramutse habaye equipe nationale nuza camp ya CHAN nta kindi twabikoraho ubwo nta nubwo ari nayo izahinduka gusa na za journée zikurikiraho zakabaye ziza nyuma ya 22 ntabwo zazikibaye n'ubundi match zikinwa nizo muri weekend zikarangira ariko byo biba biteganyijwe bana calendar nikiteguye ibyo ntabwo ngo twahagaritse ibyo niko biteguye nicyo abantu bibaza okay nicyo abantu bibaza kuba umutoza wacu ntabwo asaba icyumweru kimwe nk'uko wenda mu bindi bihugu bimeze we yasabye 2 kandi ibyo bisabye kuva mbere iyo umuntu atanga umusaruro mwirinda ko yazavuga ngo nitwe twamwambuye umusaruro. Umutozo w'ikipe y'igihugu yacu ntabwo asaba icyumweru kimwe nk'uko bindi bihugu bimeze, we asaba ibyumweru 2 kuko ari kubona umusaruro twanze kugira ngo bitazitwa yuko impamvu twakubitiye muri Premier League bo twari gusobanuza bo bemera ko bakoze adjustment bitewe na karandiri. Bwana wakoze cyane kuganira no muvandimwe Haji uko umutoza abona icyumweru ibyumweru 2 niko atagira ikintu bitwaza, ariko Bwana Haji ibyo byarabaye ku mwashi nawe byarabaraga. Oya si ku mwashi, hari abandi batoza mbere y'umwashi mashanza wumve hari abandi batoza bafite umusaruro muri Afrika kandi batabona ibyumweru 2 bya Afrika sija kubimenya. Reka turebe ibyacu. Umwashi wahabwaga ibyumweru 2 niba atari imyaka 2 yo gutegura umukino umwe twaragaritwe buri munsi. Mashami ntugire ngo byarabaraga buri munsi byaroko nguko ntago bije ubu ngo icyo umuntu yakwibaza birakwiye ubundi abakinnyi bari muri competition babona ibyumweru 2. Ikibazo nge nibaza kuri Bwana Haji Mudayiranwa ibyo byumweru 2 byongera bikavanga iyo karandiriye mwateguye. Icyo nge nibaza kuri Rwanda Premier League ibyo byumweru 2 byongeraho nuko guhindura karandiriye biracuruza. Oya biragoye biracuruza. Jean Lucas twarabiganiraga aya ma break ari mara muri anterne commercial ibyo bintu ku mucuruzi nk'ahari birimo biratuma nta ritime biracuruza. Ikindi cya kabiri eske ibyo byumweru 2 byongeraho bikavangamo karandiriye nta impact bigira kuri ama club yacu acungira ahanini kuri gate collection nta impact bigira. Eske ikibazo cya gatatu byashoboka ko twajya ku cyumweru kimwe nk'icy'abandi bigakunda niba hari ikintu hari ikibazo byabaho. Icyo cyo shehe byaranze abantu bahora babinenga bavuga ko bitari ko bikwiye nta mpamvu itangwa, ariko buri gihe bwo byishwe nyuma y'umutoza ko ariko bimeze. Ariko n'ubundi na mbere urakoze kuri izo ngero bigaragara ko yaba na Mashami yaba na mugenzi we Carlos Aros yewe n'ababanjirije Amavubi agira umwiherero muremure niko bimeze ntago ari cyagiye cyagenwe na FIFA uko abandi bibagendekera. Ubwo rero nuko bipanze nibiramuka rero ubwo bibayeho ko match y'u Rwanda mu gushaka tike ya CHAN yazashyirwa muri weekend ya mbere tuba exonere dukinira round ya mbere championnat yakomeza bisanzwe. Ariko nitutaba exonere simbibona kuko Ethiopia na Sudani zimaze iminsi ziheruka muri CHAN. Ethiopia si yadusezera ubushize yego zifite imyitwarire myiza muri CHAN nizo neteza ko zaba exonere kuko ibihugu bisigaye n'u Rwanda, Uburundi, Ethiopia, Sudan, Somalia, Djibouti, Eritrea na South Sudan. Ahubwo ni ibihugu 8 zizazara nibiramuka byandikishije byose
umunani nta exoneration yabaho kuko mwese mwahura bibiri nibiramuka byandikishije byose niharamuka nka Ethiopia yikuyemo cyane ko na Eritrea wenda na Djibouti na za Somalia bitewe n'ibihugu byasigara nibwo dushobora kwisanga tudakinyera wundi ya mbere ubwo rero nituyikina abantu babimenye kuri aba bakunzi b'umupira w'amaguru cyane cyane kuri Rayon Sport wumva ko ibibazo byose by'amikoro bitegereje kuzareba ngo nitwakira APR tuzahemba gusa ikintu nakuyemo kuri Haji bo bariteguye mbere ntago ari ibintu bimo birabatungura guhagarika ikipe z'igihugu no ubona ko mbere ko shampiyona itangira bashizemo iriya myanya bagiye babishyiramo bo babahereza amatariki badakoraho bongeyeho icyo cyumweru cy'umutoza w'ikipe y'igihugu cyongeyeho cya cyumweru ngo umutoza asaba cya kabiri kundi ni icyumweru kimwe yemerewe na cya kindi yasabye kindi bo bagiye bagikora gusa icyo kwibaza ni icyo ngicyo yavugaga David ibi ngibi byo guhagarika ubu ni icyumweru gitaha ni Trust and time birashoboka ko bifasha mwashi time mashami time mugiye kumenya impamvu biba muzamenye impamvu biba nyine ushobora gusanga abanyeshuri banyu batinda gufata ibyo nabyo nayo paje iyi minsi yongeraho ntago ifasha Rwanda Premier League ntago yabifasha uko mbitekereza kuri competition rwose mbona banacyo cyumweru kikwiye kuvaho ubwo uribaza ubwo ikintu kirimo ni ikihe cyumweru gikwiye kuvaho shampiyona ni kirimo ino weekend ya 28 29 ikarangira birashoboka yuko twazageza mu kwezi kwa 11 nta wundi mukino wa shampiyona ubaye uho ni harimo ama break ese ibyo biracuruza kuri shampiyona oya byashoboka yuko kwezi kwa 10 kose nta mukino n'umwe wa shampiyona waba biracuruza kuri shampiyona eske umukinyi biramworohereza muri competition ngaho bazi ikipe idafite abakinyi yohereje mu ikipe ahubwo pare kontra abanyeshuri badafata biragaragara ko rige bamara batanakina iyo kipe idafite abakinyi yohereje mu ikipe y'igihugu abasigaye irabashyira hehe kandi b'iminsi irabara ikindi cya kabiri abo bakozi uri guhemba batari gukora ntago ari umugogo kuri ayo maklub ndakubwiye ni iminsi irabara konsekanse nyinshi ziyongera kuri icyo cyumweru nyinshi ziyongera kuri icyo cyumweru erega nuko n'abayobozi b'amakipe wenda rimwe na rimwe batagira ariko nabo barabirekrama ubundi u Rwanda rwakina na Benin imikino ibiri yombi ruganakina qualifiers za shani mu mpera z'ukwezi kwa 10 kandi hagakinwa shampiyona ebyiri imikino ibiri mu bindi bihugu bizakunda twebwe ntago bijya bikora shampiyona ndimo ndeba muri Uganda iriya weekend itaha shampiyona muri Uganda izabo muri Tanzania iriya weekend ishaka champion muri Tanzania izabo simbona impamvu za ikipe y'igihugu ya Tanzania ifite abakinyi benshi bakina mu ikipe y'igihugu bakina imbere mu gihugu kuruta ikipe y'igihugu y'u Rwanda ishingira kuri ubu ngubu byibuze ko bava hanze y'u Rwanda ariko shampiyona yabizakina ntago bicuruza guhagenda guhagarara mbona umukinyi bitamushira muri ritime ya competition ahubwo kuko nibyo abantu bibaza ubu mu cyumweru gutegura competition nziza ni match ubu mu cyumweru gitaha nko kwa gatatu ntago wari gusesekamo classique gakinwa abantu bo nubwo camp yabatangiye kwa mbere bakava muri classique kwa gatanu championnat uno mukino wa PN Rayon Sport wari kuba kwa gatanu icyumweru gitaha nyaboneka abantu n'ubundi bakata bajya muri camp yabo isanzwe isinzi bacyuho igiye gusozwa kuri President Alphonse yego bivuze ko hazaba amatora habe n'umuyobozi wenda akomeze wenda tubone indi Escom nyaboneka umuyobozi ushobora kuzatorwa cyangwa akagumaho Escom ushobora kuzaza cyangwa akagumaho nyaboneka iyo principe by'umweru bibiri abayobozi bashya muzayigeho iveho rwose bazabikoreho kabisa kuko icyo cyumweru kindi kitera ikibazo kuri division ya mbere muri competition. Umukino rero u Rwanda rugomba gukina n'ikipe y'igihugu ya Benin ubanza uzaba tariki 11 z'ukwezi kwa 10 uzabera Abidjan muri Côte d'Ivoire niho barimo kwakirira aba banya Benin nta stade barabona yemerewe mbere yuko baza mu Rwanda icyumweru gikurikiyeho izi ni qualifiers za AFCON rero tugira twibutsa abantu ni qualifiers za AFCON nuko amakipe ya Mexique ni le 11 urumva championnat ihagaritswe ro 30 umukino w'u Rwanda uri mu minsi 11 tajuru nebyiri washyiramo juru nimwe yaba cyajuru nimwe champion izagarikwa ro 30 u Rwanda uzakina ro 11 z'ukwezi kwa 10 uzakina na Benin umukino rero uzasifurwa n'umugabo witwa Rotifi Bekwasa n'umunyarigeria
yungirijwe na Adel Abane bava mu gihugu kimwe. Hamza Buzit ni umusifuzi wa gatatu. Umusifuzi wa kane ni Jaoud Abdelrahman Touabti ni umunyarigeria. Komiseri w'umukino yitwa René William Sele akomoka muri Cote d'Ivoire, mu gihe umugenzuzi w'abasifuzi ni Abubakar Doumbouya akomoka mu gihugu cya Guinea. Abubakar Doumbouya akomoka mu gihugu cya Guinea. Nyuma rero y'iminsi ine u Rwanda rukinga na Benin tariki 15 u Rwanda ruzakina n'ikipe y'igihugu ya Benin kuri stade Amahoro i Remera, umukino w'umunsi wa kane wo gushaka tike yo kujya mu gikombe cya Afurika. Twibutsa abantu ko u Rwanda rufite amanota 2 rwakwiye kuri Libya na Nigeria. Niyoboye itsinda ikipe y'igihugu ya Nigeria ifite amanota 4, igakurikirwa na Benin ifite amanota 3, u Rwanda rufite amanota 2, Libya ifite inota 1. Iyi ni imikino kubona turabona 5 yonge turatwishyizeho. Aha ni imikino kubona. Uyu mukino rero uzabera i Nyarugenge kuri stade Amahoro tariki 15 uzaba ku isaha 12:00. Imana ishimwe kangaka baragakosoye. U Rwanda na Benin ni saa 12:00 bizaba ari kuwa kabiri. Urumva ko byibuze angaha bifite byibuze logique. Birumvikana kuwa kabiri saa 12:00 uzasifurwa n'umugabo witwa Andefetra Avombitana Rivorara Manda Rokotojawona mu Margash. Birumvikana. Dimbiniama Andrea Tinerevero akomoka muri Madagascar, nawe Pierre Jean Eric akomoka muri Madagascar, umusifuzi wa gatatu. Umusifuzi wa kane ni Ben Amisi Ibrahim nawe ukomoka muri Madagascar. Umukomiseri w'uyu mukino ni umunyaseychelles witwa Sino Philippe George, naho umugenzuzi w'abasifuzi referee assessor yitwa Jerome Efong Nzoro akomoka muri Gabo. Nibo rero bazayobora ino mikino. CAF yamaze gusohora nomination y'ino mikino. Nabonye designation y'ino mikino. Nabonye umunyarwanda Samuel Wikunda nawe yahawe umukino, akaba rero azayobora match azasifura umukino wa Mali na Guinea Bissau. Ega mujye mwibuka ko Samuel Wikunda ari muri elite arbitre. Ari muri elite na Rurisa bujya nawe arasifura ushije asifura umukino wa Guinea wa Mali na navuze elite rero ntago wasiyo muri mikino. Okay, nibyo rero.